Bata-Urs, medved, zlatni medved, pobedi čovjek iz klasika u Open iz prve štikla i eto njega na Mr. Olympia u Openu, brate, nevjerovatno. Evo nas ekipo u novoj nedeljnoj epizodi našeg odbrojavanja do pro takmičenja. Evo pije se pre-workout. U rasladnoj torbi je sve što mi treba za sam trening. Doručak je u sistemu, pre toga se odradio verovatno 27. uzastopni kardio. Sve ide po planu, a imamo jedno malo pojačanje. Pošto popijem kafu ili cepam u džim, a sa sobom nosim to pojačanje. U pitanju je nov objektiv. Ništa posebno, ništa ludilo, ni sama kamera, odnosno telo kamere nije nešto posebno, ali verujem da će da unapredi produkciju, pogotovo tih kadrova iz teretane kada treba da se vidi ono što smo izgradili i ono što se isklesalo kroz ovih nekoliko nedelja. Unboxing time. Ovog puta bez satare. Ovo je nežna stvar. Korektno upakovano. Spel za zonericu. Imamo šta je ovo? Garantni list. Ispade ko da sam nov kupio, naravno da nisam. Ok, dobro. Evo ga. To je to čudo. Kako se skida ovo, da. Reklo bi da je to. 25 mm objektiv sa aperture od 1.7, znači malo blurovanija pozadina, oštri kadrovi samog tela u frejmu, tako da trebalo bi to da bude dobro. Nadam se da je bila ovo pametna investicija, iako nisu neke strašno velike pare, 140 €. Čestitke Bata-Ursu još jednom, ja da finiširam ovu kafu pa vas vodim sa mnom u džim gde imam društvo. Jedan moj ortak iz teretane debituje ove godine u bodybuildingu i ja se kao stariji brat moram naći da mu malo pomognem, da poradimo na pozingu, da malo podelim sa njim moje znanje i iskustvo. I evo prilika da nas dvojica upravo krstimo ovaj novi objektiv. To je to. Vidimo se u džimu. Da, push trening. A koji bi drugi? There's a little hole in my big head. I like to watch the white floor turn red. I like to look at myself from the outside. No signs of life, so step aside. There's a little pig in the big eyes. I think it makes them pretty. They look so nice. They only care about their future fate. Enjoy yourself, it's not too late. A little hole in my head. A little hole in my head. A little hole in my head. A
lagana vožnja pod jukra. Asfalt, odnosno ulica mokra, pravili su ulice i sad rizikujem da izvučem preponu. I da, evo, uveo sam i ovo. Još malo aktivnosti pred obrok. Prve 4 koji se upravo sprema, Sneška je u kuhinji, ja sam izleteo malo da se... Jao, evo, izleteo malo da se provozam. Masiram kolena, potrošim još koju kalorijicu, slađe mi bude obrok. A i volim, realno. Nema šta puno da se vidi, matorac na rolerima, a i ne vidi se dovoljno dobro pošto je mrak. Ali ono što hoće da se vidi je moj novi gost. Vidjeli ste trening sa Stefanom, sad je red na Milana. Moj klijent i moj brat iz Stare Pazove dolazi u Pirot da se družimo, da treniramo, da klopamo i on čovjek debituje ove jeseni u bodybuildingu, tako da dinamično, zanimljivo, pozitivno i produktivno. Tako da njega dočekam i otvaram u rubriku vaša pitanja. To je to. I evo, polako kreće krvavi okršaj iz Steve i Džina, a imamo i prvo pitanje koje pozdravlja Morrison. Miki, pozdrav. Može, molim te, recept za neki najbolji shake posle treninga. Prvi sloj standardno zna se 2 mjerice whey-a i šta onda izabrati od šećera i koliko grama. Naravno, šta još od aminosa, da li EAA, odnosno esencijalne aminokiseline, dakle tvoj idealni post-workout shake. Post-workout shake, svojevremeno sam verovao da je najobičnija dekstroza od 60 grama u 4 deci vode na X najbolji post-workout, zbog toga što se stvarno tih 60 grama glukoze ispijenih na X u 4 deci vode najbrže apsorbuju i najbrže stižu do naših ćelija mišića, pre svega krvi, i vraćaju nas u anabolizam, kako god to nije anabolizam gdje mi dobijemo na mišićnoj masi jer nema sinteze proteina, jer da bi imali sintezu proteina potrebne su nam aminokiseline. Stoga ja sam prešao na novo verovanje, a to je da je neki čisti oblik proteina, whey proteina, najbolja opcija popiti za posle treninga, ali ubedljivo najbolji post-workout je čvrst obrok. Znači, ako nema dobrog čvrstog obroka posle whey-a, stvarno smatram da taj shake nema dovoljnu potentnost da nas obnovi i izgradi. Znači, moramo mi da nakupimo dovoljno proteina na dnevnom nivou, ali post-workout shake, najobičniji whey protein. Ako je bio ultra jak trening, uz to može da se pojede neka banana, ne dodavati šećere uz shake. Znači, samo shake i neko voće koje je već bogato hidratima, kao na primjer, sad sam spomenuo, banana. To je to. Sljedeće pitanje kaže, keto u bodybuildingu. Ne smije biti visok unos proteina jer se ne ulazi u ketozu, a opet mora biti visok zbog očuvanja mišića na deficitu. Kako odrediti takvu dijetu? Pa reklo bi se nemoguće, jer moraš da imaš visok unos, a zbog visokog unosa ne ulaziš u ketozu. Realnost? Ne baš tako. Svakako možeš pojesti dovoljno proteina koliko si jeo u masi, jer ta količina uglavnom nije toliko velika da telo ne uđe u ketozu relativno brzo. Treba biti strpljiv i odrediti sve kako treba. Svakako, ono što je važno je da ovaj stil dijete svakako donosi rezultate, jer nema jedne od 2 komponente koja treba da bi se obnovila ćelija masti. Nema dovoljno glukoze, znači ja verujem da nećemo nikad biti suficitarni glukozom da bi izazvali sintezu glicerola, koji kada se spoji sa mastnim kiselinama koji smo dobili kroz unos masti, dobijemo triglicerid i on je taj koji se nalazi delimično u mišićima, ali uglavnom u ćelijama masti. Tako da keto je jako efikasan za one koji bolje vare, apsorbuju masti i bolje funkcionišu na mastima. Ja nisam zagovornik lično te dijete, ali znam ljude koji prosto moraju da je praktikuju jer su im insulinski receptori katastrofa, tako da za određene ljude keto je pravi potez. Ali nema straha od velikog unosa proteina, jer mi verujem da ne unosimo baš toliko proteina kao Ronnie Coleman i momci tog gabarita, tako da samo lagano i polako odrediti keto par meseci
dokle god telo funkcioniše dobro, nema nikakvog problema. Sljedeće pitanje, poz Miloše, nisam te odavno pratio. Mnogo lepo, hvala ti puno. Kako ti je razmišljanje o ubacivanju insulina? Šarčev je pričao o tome na koji način je uzimao, primjenjuje ga na svoje takmičare, rezultati su vidljivi, a šteta? Da li ima negdje gdje se već bliže o tome da pogledam ili ne? Veliki pozdrav. O insulinu, verujem da mu postoji mesto u bodybuildingu, ali opet za određene ljude. Kako god, preterivanjem insulinom, ne dobijamo ništa više sem višak vode unutar naših mišića pa i pod kožom. Znači, budemo previše zaliveni, vucaramo jako puno mase koja je neupotrebljiva. Znači, preterivanje s njime stvarno po meni nema smisla, da se rastereti pankreas kada se unose hidrati u većoj količini, pogotovo za momke koji uzimaju hormon rasta koji suzbija insulin, je jako pametno i poželjno, ali vrlo pažljivo i bez preterivanja. Opet govorim da svi koji budu preterivali neće dobiti više mišića, dobit će više tečnosti oko mišića. Tako da to je to za veliku većinu bildera, takmičara, pogotovo rekreativaca. Insulin ne treba da bude nešto o čemu treba da razmišljaju apsolutno nikad. Pažljivo s hidratima, ne preterivati, ne maltretirati svoj organizam i neće biti ni potrebe za dodavanjem insulina. To je to. A evo i pitanja čiji sam odgovor dao preprošle godine za vreme pripreme za osvajanje pro karte, a radi se o tajmingu jutarnjeg kardija na prazan stomak. Da li je isti efekat ako se radi u 7 ili u 11? Znači, ima razlike definitivno, a ja ću vam reći koja je i koji je to tajming koji je najjači kada je u pitanju maksimalni benefiti jutarnjeg hoda, odnosno brzog hoda na prazan stomak. 5 ujutru, 6 ujutru i 7 ujutru, ako krenete i radite kardio sat vremena, vi ste u zoni kada vaše telo najbolje crpi masti za nadomeštaj ATP molekula. Zašto? Zato što su tada u tim časovima prisutni jako moćni katabolički hormoni kortizol i glukogan, malo jače nego u ostatku dana. To su jako moćni hormoni koji mobilišu masti, odnosno vrše cepanje bukvalno triglicerida i izvlače to što čini trigliceride, odnosno glicerol koji se konvertuje u glukozu i obnavlja nivoje glukoze u krvi, i masne kiseline koje se oksidiraju u tkivima koja troše energiju u tom trenutku. Jako korisna stvar. Sad, ako se sa strane veštačkim putem izazove efekat ovih hormona, više nije važno kada se radi kardio, dokle god je na prazan stomak, odnosno da li smo u katabolizmu. I o tim stimulansima sam pričao, u pitanju su beta agonisti i alfa antagonist, odnosno efedrin, klenbuterol i ono što trenutno ja koristim, johambin. To je to. Ako trenirate na suvo, kardio u 5 ujutru, bruka dobra stvar, znam ljude koji to praktikuju, rezultati su im nerealni. Uživo sam video nekoliko stvarno provereno šljaka, ali opet, sve i da nemate vremena, ako ste redovni sa kardijom, sat vremena, nebitno da li je to 9, 10, 11, bit će rezultata, siguran sam. Samo budite uporni i razvucite to na neka 2 meseca u kontinuitetu i pravite transformaciju kakvu niste do sad. To je to. I ovim pitanjem zatvaramo rubriku vaša pitanja, a postavlja ga Luka Stojiljković. Naravno da je dečko iz Leskovca, čim se preziva Stojiljković, to je to. Kaže, čekamo te posle pehara na neki cheat. Au, brate, cheat u Leskovcu, to je nešto što se bratu jako dopada. A pitanje je, kaže, šta misliš o retatroidu i da li ćeš ga koristiti, jer vidim da je baš nešto popularan sagrevač masti zadnjih par meseci, srećno na takmičenju. U pitanju je peptid za suzbijanje apetita, znači nije direktan sagrevač masti, malo kao utiče i na termogenezu, tako da, ok, tehnički jeste sagrevač masti, ali ajde.
Suzbijanje apetita, brate mili, ja kad bi suzbio apetit, ja bi crkao. Jer onaj odvratni ostić koji jedem, ne da mi suzbija apetit, nego mi ne trebaju nikakvi peptidi za suzbijanje apetita, suzbio ga je do kraja, brate. Sad kad bi me suzbio apetit još više, pa ja mislim da bi prso skroz. Znači, to je za ljude koji stvarno imaju poremećaj u ishrani, koji ne mogu da kontrolišu apetit. Moj apetit je skroz pod kontrolom i ja se ne pozivam na takav peptid, ja bi se pre pozvao na onaj kontra, što diže apetit, brate, da ja mogu da jedem u masi kad treba da se trpa i raste. Tako da nemam ja tih problema. Problem koji imam je što jedem odvratnu hranu, znači patim se dok predugo jedem jer mi je teško mi silazi niz grlo. Kad bi našao peptid za podmazivanje grla, to bi već bilo jako korisno, ali eto, trenutno ne. Tako da neću koristiti, brate, to nema potrebe. Idem dalje onako kako znam i bit će to sasvim korektno. To je bila rubrika vaša pitanja. Hvala ekipo na zanimljivim pitanjima. Nastavljamo dalje. Moj brat Milan i ja pičimo u džip.